aktivno studiranje na ostalu u Republika Makedonija. Ova globalna akcija će se održati do okolo 100 zimnišnjih svega do prethodnog 2013. godine. Idejata za akcija poteknula od Let's Do It, građanska inicijativa koja je započela u 2008. godine u Estoniji. Koga po jedan dен izlegao 50.000 ljudi i sedela 10.000 toni otpad za 5 časa, čisteći je celana teritorija na zemlji. Od toga smo bilo predvitveno počistovanje toga dugo po površini zemlji u svijetu su postigivani navodnički rezultati i dovoljan procent na učestvo na celog naseljenja. Namerata je da se postigne aktiviranje na javnosti na Republika Makedonija za lociranje i čištenje najrasprostranjenije komunalne otpad, edukacija za pravilno odstranjivanje, kako i za štetnike predizvidani od neplanskog djelovanja. Krajnjaka cilj je da se pronađu podržljivi rješenja za prilagođavanje količinstva životne sredine. Projekt uključuje kombinaciju na akciji za lociranje na otpadnih proizvodnosti, akciji za čišćenje koordinata i obrazovni programi za razvoj na sredstva za poljoprivredne praktične obrazovanje u raznih proizvodnosti. Organizacija na nacionalne organizacije koji će se održati na Srednju u 2013. godini na teritorijama naziva Republika Makedonija. Na protiv u prethodnih pomalo pilot akcija